Dobrodošli na kanal. Danas pričamo o jednoj od najtajanstvenijih ličnosti sa Balkana, Baba Vangi. Kako je slepa žena iz malog bugarskog sela postala proročica čija su predviđanja i decenijama kasnije tema razgovora širom sveta? Koje su njene najpoznatije vizije i zašto je ljudi i danas spominju? Ostanite sa nama i otkrite neverovatnu priču o Baba Vangi. Rani život. Baba Vange, čije je pravo ime bilo Vangelija Pandeva Dimitrova, rođena je 31. januara 1911. godine. Baba Vanga je rođena u Bugarskoj, u selu Strumica, koje je tada bilo deo Bugarske, a danas je teritorija Severne Makedonije. Zbog istorijskih promjena granica često dolazi do zabune, ali njena veza sa Bugarskom je jaka, jer je tamo provela veći deo života. Kada je imala samo 12 godina, doživjela je strašnu oluju, tokom koje je izgubila vid. Neki izvori kažu da je oluja uzrokovala da joj se prašina i pesak uvuku u oči, dok drugi tvrde da ju je jedan snažan vetar bacio u vazduh i da je pala u reku. Tako ili drugačije, ostala je slepa do kraja života. Kako je postala poznata? Uprkos tome što nije vidjela svet oko sebe, Baba Vanga je razvila neobične sposobnosti. Ljudi iz njenog sela i okolnih mesta su ubrzo počeli da dolaze kod nje po savjet i pomoć. Verovalo se da ima moć da vidi budućnost, da čuje stvari koje drugi ne mogu i da proriče događaje. Njene proročanstva i iscijeliteljske moći širile su se širom Balkana. Ljudi su dolazili iz svih krajeva da je posete, od običnih ljudi do političara i vojnika. Verovalo se da je predvidela mnoge važne događaje u istoriji, poput početka i kraja Drugog svjetskog rata, pada Sovjetskog saveza, kao i brojnih prirodnih katastrofa. Zašto je ljudi i danas spominju? Baba Vanga je umrla 1996. godine, ali njena popularnost nije opala. Ljudi i dalje pričaju o njenim proročanstvima, jer su neka bila neverovatno precizna, dok su druga ostala predmetom tumačenja i kontroverzi. U eri društvenih mreža i globalnih kriza, ljudi traže odgovore i sigurnost. Baba Vanga je za mnoge simbol nečeg mističnog i neobjašnjivog, glas koji dolazi iz prošlosti da upozori na budućnost. Njena proročanstva o klimatskim promjenama, ratovima i tehnološkom razvoju često se ponovo pominju, posebno u teškim vremenima. Zato je i danas njeno ime poznato i poštovano, a njene priče i predviđanja predmet su knjiga, dokumentaraca i rasprava širom sveta. Iako su mnogi njeni sledbenici verovali da Baba Vanga posjeduje proročanske moći, postoji i mnogo skeptika koji smatraju da su njena predviđanja često dvosmislena ili prenaglašena. Bez obzira na to, nije sporno da je ostavila dubok trag u kulturi Balkana, ali i širom sveta. Njena sposobnost da privuče pažnju, kao i tajanstvena aura oko nje, učinili su da se o njoj priča i decenijama nakon njene smrti. Zanimljivo je da se Baba Vanga nije bavila samo proročanstvima. Verovalo se da je imala i iscijeliteljske sposobnosti, da je umela da pruži utehu i nadu ljudima u teškim trenucima, što je dodatno učvrstilo njenu popularnost. Njena kuća u Bugarskoj danas je mesto hodočašća, a mnogi dolaze da se podsjete na ovu neobičnu ženu, čiji je život isprepleten misterijom. Hvala vam što ste gledali ovaj video i zajedno sa nama otkrili fascinantnu priču o Baba Vangi, jednoj od najzagonetnijih ličnosti sa Balkana. Ako vam se dopao sadržaj, ne zaboravite da lajkujete, podelite video i pretplatite se na kanal za još ovakvih zanimljivih priča. Pišite nam u komentarima šta mislite o proročanstvima Baba Vange i da li verujete u njene vizije. Vidimo se u sljedećem videu. Do tada, čuvajte se i budite radoznali.